meddyliau pobl, ydy'r geiriau maint yn atal. Efallai bod pawb yn dweud celwydd neu rwy'n odfwyth yn engeiriadur. Pan mae cariad yn berwi lawr i sglodio neu'n berwi lawr i arian, mae bodoli y brig bori a'r brig dorri'n wahanol. Tir cyffredin trafodaeth yn cael ei ffigio. Mi glywais beth y wedon nhw pan o'n i'n hollol. A beth meddylion nhw pan o'n i'n hollol. Athroniaeth yn cael ei brofi pan mae bastards fel cwpanau coffi, y polystyrene neu ond pan mae cariad yn berwi lawr i sglodio neu'n berwi lawr i oh yeah, oh yeah. Pedantic iawn beth meddylion nhw pan o'n i'n hollol. Mi glywais beth y wedon nhw pan o'n i'n hollol. A beth meddylion nhw pan o'n i'n hollol. A hollol am roffesiynol beth meddylion nhw pan o'n i'n neu y dot, Bobby Dot, resymeg, mae'r feddw ar y cycamau mae'n cerdded, neu rai sydd am bod mewn band Janice Long. I just better explain that. Janice Long Band, we're a Janice Long Band, twangy guitars, we hang out in bars, ond grŵp Cymraeg ydyn ni'n hollol, hollol, hollol. Mi glywais beth y wedon nhw pan o'n i'n hollol. Meddylion nhw pan o'n i'n hollol. A hollol, a hollol, a hollol, hollol. Let's say, good lady on my left music. Yeah, just to show I'm not sexist. I mean, bands, women are generally regarded as the, if they stand in a band, they're meant to be, you know, decorative and, well, you know, she wrote the music and a big hand, please. Thank you.